Abadukurikira kuri PBO Entertainment twabasuhuje, turi ku itariki 23 ukwezi ni ukwa karindwi 2025. Bigiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gace kitwa Romera, aho abantu bagwiriwe n'ikirombe cya zahabu, bamwe bakitaba Imana abandi bagakomereka. Gusa amakuru ari gusohoka akaba atandukanye ava ku batangabuhamya n'abanyamakuru bahageze. Iyi ni PBO Entertainment TV. Abaturage bo mu gace gacukurwamo zahabu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gukoresha ibiganza gusa hamwe n'ibikoresho biciriritse mu kugerageza gutabara abacukuzi baheze mu kirombe. Abantu 6 bakuwemo ari bazima, umwe muri bo yakomeretse cyane kuva icyo kirombe cy'Iromera gihirimye mu masaha ya mu gitondo ku cyumweru, nk'uko umunyamakuru Ashuza Baraka yabivuze. Hari amakuru avuguruza aya ngaya ku mubare w'abapfuye. Umuturage umwe yavuze ko imirambo 12 yakuwemo, ariko Baraka we yavuze ko nta mirambo yakuwemo. Umubare w'ababuriwe irengero wo ntabwo uzwi. Ako ni agace ko mu ntara ya Kivu y'Epfo kagenzurwa n'umutwe witwajwe intwaro wa M23 kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka, ubwo zafataga ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo bikungahaye ku mabuye y'agaciro, byaba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Epfo. M23 yahakanye amakuru avuga ko abantu babarirwa mu magana baheze muri iki kirombe. Aka gace ka Romera kihutiwemo n'abantu benshi bashakisha zahabu kuva mu mpera y'umwaka ushize wa 2024, ubwo zahabu yavumburwaga mu misozi iri hafi y'icyari gisanzwe ari icyaro gituje, nk'uko bivugwa n'umuryango w'abaganga batagira umupaka. Abantu babarirwa mu bihumbi bageze muri icyo cyaro bizeye kuhakura amafaranga nk'abanyabiraka cyangwa abacukuzi gakondo, bahindura ako gace akajagari kenshi kagizwe n'ibirombe naho kwikinga by'igihe gito, nk'uko Médecins Sans Frontières ibivuga mu itangazo yasohoye mu kwezi gushize ku iyaduka ry'ikiza cya korera muri ako gace. Amakuru yavuze ko uruhurirane rw'inkangu rwazitse 15 muri ibyo birombe nta nteguza. Icyakora nanone ibikorwa by'ubutabazi byagabanyije umurego kuko imyanda n'amabuye manini bikomeje kuzibira kwinjiramo. Umunyamakuru yavuze ko ibura by'ibikoresho bikwiye ryakomenye mu nkokora amagerageza yo gusubiza ibintu mu buryo. Abarokotse bamubwiye ko abacukuzi benshi bagihezemo. Umucukuzi umwe yagize ati, dukomeje gucukura guhera mu ijoro ryo ku cyumweru, ariko nta mirambo twari twakuramo, turananiwe cyane. Abategetsi bo muri M23 basuye aho byabereye ndetse bategetse ko ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bihagarara mu bice bimwe by'aho hantu. Ibirombe bibarirwa muri za mirongo byo muri aka karere ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigemurira amabuye y'agaciro y'ingenzi cyane inganda zo ku isi zikora ibikoresho by'ikoranabuhanga bya elegitoronike. Byinshi muri ibi birombe ntibigenzurwa neza ndetse ingamba z'umutekano ntizikurikizwa. Aka karere kanamaze imyaka ibarirwa muri za mirongo kibasiwe n'intambara, mu gihe imitwe y'inyeshyamba inyuranye hamwe na leta barwanira kukagenzura. M23 yafashe ibice byinshi mu ntangiriro z'uyu mwaka, birimo n'umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Uyu mutwe ugashinjwa gufashwa n'u Rwanda, ikirego M23 n'u Rwanda bahakanye. Mu mpera z'icyumweru gishize M23 na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bo bashyize umukono ku mahame agamije kurangiza intambara mu biganiro biyobowe na Katari. Impande zombi zayashyizeho umukono kuri uyu wa gatandatu i Doha ku buhuza bwa Katari nyuma y'ibiganiro bimaze amezi 3. Kinshasa yari ihagarariwe na Sumbo Sita Mambu, intumwa nkuru ya Perezida Felix Tshisekedi Chilombo, naho AFCM 23 ihagarariwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa wayo Benjamin Mbonimpa. Katari yavuze ko aya mahame ari byo impande zombi ziyemeje hamwe na gahunda rusange icira inzira ibiganiro byubaka bigamije kugeza ku mahoro yuzuye. Muri ayo mahame akubiye mu ngingo nkuru 7, impande zombi mu byo ziyemeje harimo agahenge gahoraho
hirindwa ibitero byo mu kirere, ku butaka cyangwa mu mazi cyangwa ikindi gikorwa cyose cyo kudurumbanya no kureka itangazwa ry'icengezamatwara ry'urwango cyangwa rikangurira gukora urugomo. Impande zombi zanemeye ko isubizwaho ryuzuye ry'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu ari inkingi y'ibanze y'amasezerano y'amahoro. Inyandiko ikubiyemo ayo mahame igira iti ayo masezerano azasobanura uburyo ibyiciro n'ingengabihe y'ibyo bikorwa by'isubizwaho ry'ubutegetsi bwa leta byakorwa. Ibi bibaye nyuma y'uko mu kwezi gushize i Washington u Rwanda na Congo nabo bashyize umukono ku masezerano y'amahoro yagizwemo uruhare na Amerika hagamijwe kurangiza intambara imaze imyaka hafi 30 iri hagati y'ibi bihugu byombi. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 washinjwa gufashwa n'u Rwanda wakomeje wemeza ko aya masezerano yari ngombwa. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika washimye iri shyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano, wemeza ko iri sinywa ry'amahame cyangwa se mirongo migari hagati ya Kinshasa na M23 ari intambwe ikomeye itewe mu bikorwa bikomeje byo kugera ku mahoro arambye, umutekano n'ituze mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Nyuma y'isinywa ry'aya mahame hagaragaye kutavuga rumwe hagati ya Kinshasa na M23 ku bijyanye no kuva mu burasirazuba bwa Kongo. Umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ko aya masezerano y'Doha azirika imirongo itukura ntarengwa Kinshasa yakomeje gushimangira irimo nko kuva kutaganirwaho kwa M23 mu bice yafashe kugakurikirwa no kongera gukorera muri ibyo bice kw'inzego z'ubutegetsi bwa Kinshasa, igisirikare, polisi n'inzego z'ubucamanza. Muyaya yatangaje ku rubuga rwa X ko ibi byagezweho bifungura inzira yerekeza ku masezerano rusange y'amahoro azagerwaho mu minsi iri imbere agamije kurangiza mu buryo burambye intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko umukuru wa M23 Bertrand Bisimwa yavuze ko aya mahame mu byo ateganya harimo gusubizaho ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu. Ntibivuze kuvana ingabo, ahubwo bivuze uburyo bwo guha ubushobozi leta igashobora kuzuza inshingano zayo. Masad Boulos, umujyanama mukuru wa perezida wa Amerika Donald Trump kuri Afurika, nawe ari mu bakurikiye ibi biganiro by'Doha n'isinywa ry'aya mahame. Yatangaje ku rubuga rwa X ko icyitezwe kugerwaho ngo nta gushidikanya ari isubizwaho ry'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwayo bwose, kandi ibyo ni ibintu bisanzwe ku gihugu icyo ari cyo cyose hatitawe kuri perezida bireba cyangwa ubutegetsi. Iki ni ikibazo kireba buri gihugu, ariko ni ingenzi cyane ko leta igenzura ubutaka bwayo bwose, kuko ibi bituma habaho umutekano, ituze n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abaturage bose. Ariko Boulos yongeyeho ko bizwi ko hari intambara ndetse ko ibintu bimeze ubu bisaba ko habaho ibiganiro, gukomeza kuganira muri ibyo biganiro no kudacogora kugira ngo hagerwe ku masezerano mu bwinshi arambuye, yuzuye kandi adaheza. Impande zombi ziyemeje gushyira mu bikorwa aka kanya ibiteganywa muri aya mahame nyuma yo kuyashyiraho umukono, ndetse bitarenze ku itariki 29 ku kwezi. Ako kanya nizimara kubahiriza ibiri muri aya masezerano, impande zombi zaniyemeje gutangira ibiganiro bitaziguye hagamijwe gutangira ibiganiro ku masezerano y'amahoro bitarenze ku itariki 8 Kanama 2025. Byitezwe ko impande zombi zigera ku masezerano y'amahoro bitarenze ku itariki 17 Kanama nk'uko inyandiko y'aya mahame ibivuga. Ibyo biganiro bizaba biri mu rwego rw'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo yasinywe ku itariki 27 Kamena uyu mwaka i Washington. Biteganyijwe ko nyuma ya Doha Perezida Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bazahurira i Washington bagashyira umukono ku masezerano rusange y'amahoro. Amasezerano y'amahoro ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bashyizeho umukono muri Kamena uyu mwaka ashingiye ahanini ku ngingo zijyanye no guhagarika imirwano no kutavogera ubusugire bw'ibihugu byombi, guhagarika cyangwa se kuvana ingabo mu bikorwa, ingingo ireba u Rwanda no kurandura umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda
gukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ayo masezerano u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baniyemeje gushyigikira ibiganiro bikomeje hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'umutwe wa FCM23 binayobowe na leta ya Qatar, hamwe n'ibikorwa byo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro itari iya leta. Naha nsoreje, ndabashimiye kuba mwaneze amatwi. Njye mwumvaga nitwa Paul Biri. Amakuru yo nakagaruka. Ciao.